Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa halallahu nikah wa harrama zina. Assalatu wassalam ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa iktafa amma ba'du. Bapak malapikan pangadara malapikan yeki alat diriye nania kitangjangi alat biranna tapaladaya nga adang pemrisi sa alat birat tamanan upapolo adawa-dawa bicara upawareng ada pampakat na ale iyalay patagaraga pangadarang pasalas sa jemmat tumalagbi pampakas padupa wajibolo mapasandre ada papa jibolo ikamay kitawarag kang ipatanwang boleh itu matamalabikan Bapak Abustam napanorong iri orang nuna ko ito pa asaw kinawan na andrange asukurukat tandrigang kana namuka pada angkata roa-roa siwi jeng angkay na perman-rongat ko rito oncok pasiha law rito na malabikan wawang angkay puli di tanah asalamakan na itanay risengkang selama kita marikuling malaku singarang rita na masing-masing ang tanay dilalatan tandang renuri kalawing ati kipendre deceng rigula nasabat ada papakaraja naniya ada papakalagbi deceng endre kirigula kipayungi kilalu pangadaran kipalete kini talutu papakalagbi palutu kiri sabana padleka kiri apang-apang 10 cocoran pangkatan ni kiri padongko pasikaru kiri posibola nania kipatuda kiri tapere maradani etudani mati tapere maradani nakisoronga kilobo ameraken kira kau berkiweruru madu pamura alo si mambanta kalakati gambe pacora iwe kuale pore li sengkang ito pasugigi mondori lalatan na ito anak masing-masing nasalang ada papakaraja naniya ada papakalagbi sanda mataruada ada matarugaw gaw mataru sengaran mauni madela ki ulimanu temapindra madape temapetu asisa hubungan loy naniya asila surenge temalilu ri asamarajana Allah Ta'ala. Alhamdulillah barangkang ada botingan ketudan di orang lebih datang manang narewo sumangan na botin lamay nengarangi kasiwan kung na botin paru si mama si mase si ama si kamma si camma si lamma si kamme si camme si kammo si camma botin tawai pace kasih jandai nadudai. Nah hari ini akan dihormati. Kalau kita berbicara masalah perkawinan, bahasa agamanya adalah nikah. Ia nikah seti parenta pore Allah Ta'ala pore sega egana parentana na parentangi lauriatanna sareko amangi na papore. Jadi parenta pore Allah Ta'ala riasannya parenta wajib para anak keluarga lalu usul al aslu fil amri lil wujub. Nah iya apa mana riasannya parenta wajib riasannya wajib nareko ipapole lolongan ki apalan nareko itatangi lolongan ki pacalan dan nareko tumabene na karena ipadokai parenta Allah Ta'ala berarti lolongan ki apalan. Jadi pada malibu itu mak bene pa pilih apa lah. Ada nasihat tu singkange malibu mabu di. Beri mabu pak mak bene pilih apa lah. Malibu bene pilih apa lah lalu nama
Bahkan angka makada makulaw-law ni makunray ni asrimunti narika palabay pemalaki na makbini narika makunray stas aja niya makulaw taro na makulabangkawon magahin na po ilakin na tapi palalong pa rin tapahayo pa ulitan nito haddesin na di tayo na editan niya haddesin na ito mapipining haddesin na ito mapipining tapi haddesin na dita narangka na dita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit na umana orang sa pariyasan na abining magduparupan ang kaurani na pwede sa iti magkumray ili jamaliha na karena cantiknya betul salah satu dari sekian banyak orang bahagia apabila memiliki pasangan karena cantik tapi tidak mutlak kecantikannya itu magkumray itu bene na wadingi ilalongan riasanya mukafa riasanya mukafa persesuaian perbuatan paham antara suami dan istri makasih nariko cantik makunday itu bene tapi ada yang manca itu dan utama sama nariko cantik na makunday itu bene naderi dasar si bawa agama wadingi jadi selaranwa coba sih kami keadaan na lima makokoy atau katayangan di televisi cantik bene na tapi mabiasa na patulang lawat kay na nalakuran nilay magay na tuwangnya cantik na rigokan ka na manulong agamana. Yang kedua, ang katuwanan na pwede sa ni makunray ni maliha na kana walang parang na asungir na. Ang kauranan na sampay makunray may walang parang na sa mero inlorong asanangang moloy at tungal ninona. Makasih nalikosongi mega walang parang na makunday bene tapi ajak tuwet mancari yang utama sama narik walang parang na makunday cari bene nalin dasar si bawa agama wading jadi mancari madu bali malali watak kalita contoh alika sedika lolo latar pendidikannya SH sarjana hukum kebetulan mak bene anak darah tapi kebetulan pajen mak darah anak darah tapi pajen mak darah agak dioto matekir lesoi mas nana mati jedena tapi topi suruh na makanya sahabat yang najana kalau kau kita kan kamu terima pun lewat pangkul sana merah bene ya itu narik ke mak bene kan melo kilolongan sanjungan dari luar dia itu mau bene la ilaha illallah melo ki pake arisan ketinggalan nih melo kilolongan anak dan puso nih ada nasi kaloi upahan ya ini tapi saya ini kawin ada latar belakang yang menyebabkan iya nasa betul mau mate amboku indongku saja dari kecil napa sekolah ka capu garuna capu gero-gerona napa sekolah ka na ucap dia sekitar sarjana dalam arti kata SH untuk makan hari esok belum tentu ada masa pagi jama-jama marisa ilolongan magai malah ada nih melokin mandi polisi telur ratu muta melokin manja di guru si ratu juta melokin manja di sekolah 50 juta nah meloke wandre belum tentu angka daripada saya menjadi penganggur total terpaksa hubungin dia bangun dia tapi dia bangun dia tongan-tongan majual tapi angka auto panterna matanya si ulang mukain naik nawat ini mati tawa aku panterna ini haram asa-asa nikana tapi haram gauna pada nabi itu maurane naik masan paling dapati pasabe haram gauna asabi supayana makodolon rende naik koan kowane na pubena sa diwara makunay na walang parangan na cari haram gauna asamu nikana selanjutnya minum dulu mereka kawin sedina tawat tagirin
Paul nak mo bukan kabukoy, nak mo pa. Tapi nanti sa pulo, pasti ko di paranga. Tapi loro ni mako ko, buri na sa pinago ko yung sige. Tapi loro ya, mako mayo ko, hindi na pa acara ko. Pengalaman na yan, nari ko mo bika, kasi asal sa pulo, puro pulo ya ko. Mako dito nito kemudian. Nah ini yang kami hormati. Yang ketiga, ang katawan na pwede sa makumray na salihan na karena akbatiran na. Ang katawan na sampai makumray matandre akbatiran na sama mero ilaro magpapakalat ni riparan na rupataw. Magasi nari kumatandre akbatiran na makumray pwede tapi ajak kaya dimancaji tujuan utama. Sarang nari pangambatiran na makunday kubene nari na dasar si bawa agama wading idadi siya din na nito malapuri mulai sarang siya din na nasa siya din nari ko ambo na pole masiga na chitilat na pa ang kapagtabore nagkayo naman nga tali surya masiga kasi lakin na palati lakin na tapi nari ko matuan na pole masiga na chitilat na pa ang kasi ambo Magas Prabu menangka tulian mana magai dewa ini penghargaan keluarga lakin na rigok angkana naktuannya abadiran na. Yang keempat ang katoran na pwede sa makunray liniha na karena agamanya Fazwar misati din pilih na karena agamanya taribat jaraka mabela na puri aminasangi Mupati pak itu yang kita harapkan dan kita tambahkan nari peduli ini runtuh maklum baik mulai pada punya pare cantik ini sogi ini maka sitone apa tirna maka sitone agamana itulah yang kita harapkan tapi marisa ini apa yang runtuh maklum di masa dia roh maju akada angka sita matu runtuh maklum di cantik aku jauh-jauh sih ya si lalu ya si muda angka si mati untuk makan lemeng orang parana taliwa si borona angka si mati untuk makan makan abatirna taliwa si batina tulai padang rupa tahu untuk mulai selama tengge mau kami ya sesae nari kemaka simu ya kemana ya naru nasu nabi tak lalan asalamakan papuana meratikan pangadar meratikan yaitu alat diri dan niat kita ni alat direna taruh kita waktu hakikin dari asing aliminengan saya tinggi indang mana siapa kami atau tua patro ye saya buku ya rona lalu ya rona lalu napi baca ada nasa natori orota para lu paham makadai ya tu ibu timbang kundraye nari komelo ipatawi ya jauh lapet tari kuah imari saliwan sika sini ni wati makun raye ada pegi kurang dibanding aduh jauh lapet tak salam aja pun ini aku makun raye ipancani ngetoki boleh diarusuk aduh na pokokane sari ko amma nisapui berarti ni lapet tak molo biasanya ada wingan tapi apa ada na ogi matokwe sama na rita ipati kamar ya wati makun raye ipati kamar Nari kau pandi kamar lagi pari buat makurai taruh nih, nari kita curi nih buat tunggu pas sahara yang lakai tari kuah iman, nari makan ini dari tadi lakai ta, asyhadu an la ilaha illallah, esok ni masih gak ini buat makurai dalam kamar makurai, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nakun matoba dengan makurai, oh puan. Ajak lalu pasaran maksi bawa teku tupiko kedua kalimat syahadat di dapur masalah makai mapamura yolo narapi makokwe teki ngomro asyhadu an la ilaha illallah pasti anti makin rola wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah nama panna naro tali senuran coba sih kami tanah makokwe di pemasulan na esiulat purana ipabuti indong nalawan di panagala tahu masalah si magai di gaga panduan andrende sanur di pakurang itu makonna lari kupura di pakawi roti kurale maya punna ini tama makarawa ada sih baca makarawai maka itu orangnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
Allah puare nare ko meron ko po ni Allah Taala fattabi'uni atta kerika pasdi jeji mo pass meron ko sa pass arnang din na magaga meron ko ni pass niya may manari ang tatay nare ko pure pagkalaway roboti urale may pure roboti makunraye asina kita to agar kita to mampiai man rate kariyo madama nampayato kasi na lang natin magkaray puan pasyaman ka nga papulit ko na papulit na natin ko turupi ko kasyaman na papulit na natin Adam na binena Hawa puan tawirin nga uya sole ng niya soleha turupi ko nga tawirin nga uya sole ng niya soleha nabita Nabi Ibrahim alaihi salam biyanar yato ka lang ati mo timakunray tapi aku yang minta desa itu mau tinggal aku sa mana minta apa pun bersama yang mau tinggal aku raye nari ko angka ni mau tinggal nenek aku mau tinggal nenek tahu angka rawa sama nari kita nabi cipto sih mau tinggal aku raye lalu nasana angka ni aku yang mau tahu angka rawa kau pura masuk angka rawa asiga kau tertong ngain aku malu cai baca aku panah laktemu ketika akan nasa lang ati makkanay unya keligya ilana lakiku lino lagtu ahira mapunto sumay lakitabu ino gunti marurakato mamwari dito lang nagkanag ko tapi yakin nga iya pasti ka nagkanda matawad ko yung singka nila kamakariyan na kanil ustaz mamka ito yolo tapi yun niya rin pahangi nari ko pura ni pagkaraway na buti murali pada malam harinya atau ke malam pertama anan dena tuh nih ini kita makarawa ni dena ini langsung sama makarawa napa kimatu mangoleh babana kamaran na bineta arnan dena pada si memang juru lampan na wata lalu pengataran tabaca makalai Allahumma ftahli abwaba rahmatika timparan akbaban lapang masimu antani ay atau lagi pertama ada kata mangura dari pertama ni kemarin beda karena kalau pesawat diserang ke seluruh mendarat agar diaseng ya dia sengat nagang hari nasa kita riolotan na meron ni matutumpi ni agar diaseng meron ni matutumpi karena tabahan itu riwayat melota mata-mata meminta kepada Allah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana nasara asalna Allah Ta'ala puan yang kama ang kamu panilalan na kamaran na bineku jin dan yun batuan na ada yang kama ang kamu pasitang pesurna wa jannibish syaitana ma razaqtana nari kumudara bineta itu ni na jadi batu anak ta insyaallah dina malumay pakalontor-lontor ya sang hitam tapi ada ke mali sama nari ko ambok na mali indok na rin na talino insyaallah jangan anak na ko para luya na lo kakita yung majin na dua-dua si pada bineta na yung apasoro masampay na si pada to nari kupuran ni masampay sunana takabili beneta ni pura ni masampay sunna makokoy prasunna isi mero masampayan pala pura ni beneta magay halala ni macawa arna nagkawa maklipirit yung ustaz kumaron nini wajin ni kapag nga malatikan pangalan malatikan kaya alam pilihan na niya kitandang alam na jauh na panguputo yung bicaraki ang kanyang pagpasan na toriyota iwadingan yara patiwang nilalang at tumatang rilino tarhusas jauh lori alay na tumatang na duwe bunti para hindi ka malicik ini tumatang na buntingin pasan na toriyota ang magkanay baja sang adien reko angka unicika al-ucili pau-pau risaliwaran ring alan no alan te ritulim mitampan ni ripuriati ya pana kasabi taray nariko alam ya suruan na TV suruh majetta na tingin ada tomatwa balpan na ada yang itu tomatwa na rutingin ada lalu tinang kemeng
galingan bicara-bicara saliwan sama mangkok kue megang itu belok apa tidaknya yang kama aku belok yang pasalannya nakta nania iyo tingurale tatana tawni nakalena adita makalai memasak kumbal salib buru nasambal jangan sampuraga natakor sigete kalau sakalakari tapi betul-betul malapi alurung nareko uarak kemui kurang alurungan na dan niya ini otimak kumraye tatana tawni nakalena adita makalai maburak anjong ropinna bulisa watapal lajarena konan ini kapur ropinna nasengat kapak bisina itundukkan dalurat toto usia labuan kepada seluruh yang hadir tawakat tegi bancige tapi kau bicara malam putih upana tadi pakat tegi bancige tadi kau bicara malam putih angkat matun nangka singgo waktu nah koi seri kapurange teman upoke telah pula sama seri ipompa palungange isapya patapi iselerang anuwe nakan napanrak wanwe malari tikahe padahal ni mai kepada melodong di sejarahnya Allah Taala mangware tu dapat mendarat ya soy angka memang tanpa baraka langit di pamasi matarari ini nawa sabana sabari nasalewangan tu maparitata natarate pambanwai nan niya nalolong kasih alina dua muting riasanya keluarga sakinah mawaddah warahmah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim allahumma salli ala sayyidina muhammad rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة Jangan kapal murapi paganggang kay narikuan ka beladara kita pasal tanpa lebih tanpa liwan kueno ini na marjita mana atas yang damperang pengang Pondreo pe majid may kalinga pangajak tumatungak gaday nariko puro kasi ulong-pulong nang pada meron naman lilipo ajak lalo to sirampingan lisak ampelo atakku pacorat capak lima adikku rilalem sekian wabillahi taufiq wassaada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.